o joñoto ko ɗa omo heewi yurmeende makko alaaɗo haati kono nunɗal makko o wi ene wayi no ɓuri yurmeende nde sabu hakkunde neɗɗo e neɗɗo yo neɗɗo o rento haqqe ballum sa fenanimo toɓɓere nde woodaani wi ɗum woni ko wiyete ñoore o wi jangtaadema e musidɗo ma komo aña walla kene aña e makko o mbiya kaari de hay so tawi ko goonga kono o yiɗa ɗum nane mo kaalanta o yiɗa on nana ɗum kanko ñohateɗo o wi ne bonnanamo tawi a haali ɗum jango e jam so en yeehi yawmal qiyamati tawi juuluma ene timmi koorka ma ne timmi hajju ma ne timmi zakat ma ne timmi ngara fof ƴeewe taw ko ɓennude tan heddi mbiya aɗa yaha terɗe ɗe calo sabu ko terɗe ɗe kaltata so tawi a darima malayika o wima holko hatma yaade wi sowona ko kaari adda so addama holko mballuɗa kaari tawi ko ɗemgal ma walla ko jungo ma haalta itte e moƴƴi ma totte mum toññoɗa o tawi a ronki timminde ɗum kanko ƴette e bonƴi makko watte e golle ma an o wini heewi tawi aɓe keewi ɓe jogodirɗa haqqe kamɓe fof o wi bakkatuji maɓɓe mbatte e dow ma hatta ɗum noon wonto Allah subhanahu wa ta'ala wi wala taziru waziratun wisra ukhra haɗe gooto en noon ronanta ko musidɗo mum bakkaat muɗum o wi kono noon yo taw a toñaani jiya neɗɗo omo jogii jawdi omo waɗa e moƴƴere o wi moƴƴi fof ko jetta Allah jettanamo Allah kono mbiya ala o de hanki tan minen pijjanno kaala hen ko wona noon taw ko moƴƴere o waɗirta ni omo waɗa e moƴƴere an kay yettu Allah mbiya Allah nemo Allah waɗani oɗo omo rewa hen Allah omo waɗa hen moƴƴere e bandiraɓe makko poɗɗa ko yettude Allah wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith wona an nemo mo Allah waɗanma wi soko koddiɗoma bande fof yettu hen Allah ɗum woni yettude nema Allah kono mbiya ala woy sa yo kaari jamgo e jam so on kawroyi oyi ko wiya ko de sa renaki ɗum yettata e ma oyi misaluji ne keewi oyi ɗum waɗi eɗen poti ƴewtade ko e men e nder meɗen aɗa mi jooɗo joni jamanu ne yonti ƴetta hunde ɓe filmu ma mi nelda oyi ɗum yooɗani jomum heɓa ɗum nurde goɗɗo ha sarodire aduna o fof oyi wontano nuddanaɗo o a jiiba e gacce oyi so yottama ñande yawma qiyamata ɗum fof koko artirte ndentuɗen oyi ɗum woni ko ceerno madani wasito en wattaqu fitnatan oyi ɗum addata ɗeɗo gueɗe fof hunde aɗa famɗira ɗum taw wona hono noon o wi ɗum waɗi o wi en ndew Allah o wi kadi yerew hen cennen jikkuji meɗen so en yi oɗo mawlid yimɓe ne dogana ngara hen tampoɓe jamma o ne mbaɗa hen jawɗele mumen
gila ko ummi e tantuji ɗi ko jooɗiɗen ko e less mum o wi waɗa yimɓe jiɗa haalede kala ko waɗa heen gila e lampaji mum haa e siisuji mum baas mum laaɓe gonɗe tufde ene taccinoɓe ɓe jaɓɓotoɓe ɓe reynoɓe ɓe policier ji garɗi ɗi ne ndera galleji ɗi yo Allah aynu renen en fof yo Allah rokku en barke rasul sallallahu alayhi wa sallam o wi ɗum ɗo o wi won assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن شيخنا وقطبنا أبي العباس شيخنا أحمد محمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن جميع خلفائه ومقدميه وأهل طريقته أعاده الله علينا بالخير والجمل والبركات بندرابي جولبي بندرابي المومبي بندرابي يتبي بندرابي هديبي بندرابي مسيبي بندرابي قومبي بندرابي جدب شيخ عمر جدب سيد الحاج محمد موسى رحمة الله عليه نقول له كنقول إن قدته يمرور خليفة ميدن شر محمد النور نقول توتي منيو مونغام كان يولي أمين سره وولي أهده شر شيخ عمر الفوتي رضي الله عنه mo ganduɗa kañum woni jooɗiɗo e sara makko ene wayno omo wiya mon kanko cheikh oumar bon alhaji mouhamadou moussa radiallahu anhu omo yiɗi haalande mon konngol ummorade e khalifa o ngol konngol noon ngol juutata no feewi ko ngal raɓɓiɗowol inchallah te ɓangol fa'ida gungugol e nafoore e yamirore ɗum noon tati jooɗi noon holko addi men ɗo e hol sababu gaddude men ɗo eɗen nganndi mawlud kay ina woodi eɗen nganndi kay ɗo watte mawludaji ina heewi hande mawlud gonɗo e aduna o hande en jettiri ɗum Allah seɗen mbaɗatno mawlud eɗen wiye mawlud mana ko bida walla koko aña hande kam iwi mondo anke hande kala jiiɗo ma yi e audio mum aduna o fof nan waɗa hande mawlud ɗum noon suɓade men noon e ndeɗo tufde e ngal ɗo ŋabbirgal ngal ngannduɗa ko ŋabbirgal aliyankewal ngal Allah waɗi annore enen fof eɗen ngara ɗo eɗen mana taaso e barke nden annore ko ɗum tagi arde men ɗo suɓade men ɗo ngol turugal noon wettade ɓe kamɓe e yiide ko mbaɗɗon ko e yiide darde meɗen ɗum tagi lammima la budda ɓe kaalana men konngol ɗiɗi walla tati konngol ɗiɗi ko jettoro e jonade men e wasiyade men ɗi konngol tati wasiyade men e jonade men e yettude men ɗum noon ceerno cheikh oumar fouti bon alhaji won moussa bisimilla ma e konngol ngol khalifa ma tottuma wonde ya yettin dental ngal konngol makko ngol sa gayni kala ko yette heen tawa kam a waɗi ɗum sababude wettade moɗon sababude yiide mon bandiraɓe moɗon sababude yiide won ammuɓe moɗon ngarino garɗanno mbaɗino mbaɗanno ha wayne ellewgol lawol kadi ɓuri ɓe wonno ɗum noon ko yettata aɗa wiya alhamdulillahi rabbil alamin bisimilla bandiraɓe سماحة الشيخ الخاطب الرسمي باسم الخليفة العام شيخ محمد النورلي ونكر شيخ عمر بن الحاج محمد موسى ويون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويكو أرجي فوف ويلتين دي أون
wi sabu almuɗo weltorto ɓernde ceerno mum ɓuuɓde e mum o wi koɓe naatata caaliki joni kanko khalifa o